Чувашпашалық үнер музейін Иванов ураменже галереи виже жуыл реставрация полных ишен алакны ушыры. Шак вғытрана тепрен юзазашнетне. Эжедума республика бюджетінжен ширин миллион тенге яғын уйырны. Хальги залзыне Оксана Верликова корреспондент хақлама бұлдаржы. Чуваш патшалық үнер музейін филиале республика Чихи треди авалхи шүртсенжен пірінже. Ехрем купца герменінже варнашна. Вал модерн стилебе дуны Чуваш ендри пірден бір шүрт. Юза бұғыденже оның тарыне улыштарна, печиене дербелене стеназыне сарлана, упранза юлна паркеда дада алықсыне шүнетне. Шавын бегех музейри шитмілдвада экспонада реставрация дуза шөне рамыземышне варнаштарна. Уява гелне ханазем вали пірремыш тапқырба шүнетне. Вырыс тада ютшер живі нерін вейші залі дұрық экскурсир тердіш, тенжібе балы үнер жезембе палаштардіш. Бәзен ешін жевін дұқырмы жемір варын жем бұшлаза, ширімі жемір бұшламыжы чен хайланы пейзажсем, портретсем, графика мелебею герне произведенисем. Шубашкар шиннезем, туристсем, перенхоназем, чинахта шак шурда пиди юратаще, шурдите пиди хитре кабр шурд, картин земде, пиликшире яғын картин шакында перемем делдактардат пребір. Шак картини земде чинахта пиди хақлы. Тереспегаласан кунда мен бірінде Россия палды үнержизен картин зембір кунда, Тропинин кунда, Репин кунда, Суриков, Левитан, Куинджи, мен бір баллы үнержесін картины зем бурберинчак собранче. Чуваш патшалық үнер музейінже упранаган произведенизем Третьяков галерейінже тадаттерлі хулара ергелене куравзінже болна. Кунды картинызыне гурма шержевын чилай гадезінжен туристсем гелеші. Анжақта шак уяв бірінжен тада менжен хақлы. Шак залра еп ваттарадып одуванчик ятлы картинчы мүнже. Левитан әжі одуванчик ятлы. Чынны бегалзасын Третьяков галерейінже ішлеген сотрудниксім тоже віземде калашы. Маға әнде шак одуванчик Левитанын Шубашкарда бірін бадырдан мардезетікі калашы. Нумай туристсем бірін хулана шак одуванчика гурма келеші. Шамбада шак отделда пірреміші тапыры вижезал учны бірінжен пиде я была. Уявыраю нертенчине камалаганзыне музей истории берги югерне фильм кадартрич. Тада классика гавизембе завандарджиш. Ханазем учреждение везень пурнажинче палла вырынге жыныне білдерджиш. Шагында болны жүхне, студент жүхне, эшлеме бұшланы ғышын. Епеланах азайлетем Мускал е Ленинград музейсне. Тестачалында полный век туядын хана. Мен же дезесін пиде палла ешсім күнда. Пиде намай палла художниксім. Ытты тарахри туристсем де Шубашкар шиннызем де шак музей ужыласа чудом зарынгетне. Шинелзе улжынна управыжа келзе гурас теген чилай. Шак нағал вижу жылгетне ғышын, шак паян ұшны жүрі келзе бұрас дерімір. Бізіне кашни картинине уйрымын калама майжуко, бізен пұрде хайне ебірді илемлі, хайне ебірлі козыплы картиназем. Шак музейра бұлна ғышыны, шак картиназем шенелле бұшпа бұғатпыр. Шенелле бізен шуғы жеземле шенелле көрінайшы. Унчин шиелген пөкні бұлзан паян шак картиназіне көрзасын, шене шуғыш сем жұралайшы, шене байховат жұралай. Бізім тада интереслер комалаутларах каяшын дүйінәді. Үнер музейін телевизем анлы. Чуваш республикин культура министріншіме Татьяна Казакова пілдерне дұрық. Кунды юзавішне шидес шулдасма патшалық ұқша ойырны дайынде. Чуваш еңгаларым бәлі Оксана Верликова, Андрей Шоклев.